Yes, ngira ngo nkuko dusanzwe tubikora n'ubundi dutangiye tubereka amashusho magufi cyane n'amashusho yerekana abasirikare ba M23 bagera mu bice bya Kamanyora. Kuri ubu ngubu iki gice cya Kamanyora cyamaze kuba gifatwa, ubu nacyo kiri libere kuko kiri mu biganza bya M23 bidasubirwaho. Ni inkuru tugiye kugaruka tukayiva imuzi n'imuzingo, ariko iki gitondo muze kunyemera tugaruke ku ngabo z'igihugu cy'u Burundi. Ni ingabo rero zatangiye kuba zisubira mu Burundi, igihugu cyabo noneho cyabyemeye kera kabaye. Ese byagenze bite n'abasirikare b'abarundi nyuma yuko tubonye bamanitse amaboko, nyuma yuko hari abishwe barashwe hano mu mujyi wa Bukavu no mu bice bigiye bitandukanye, nyuma yuko abarundi batikiriye mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, guverinoma y'u Burundi noneho kera kabaye yemeye ko bataha bagasubira mu gihugu cy'u Burundi. Turaza kubigarukaho. Iki gihugu cy'u Burundi ntago byoroshye kugeza amaginga ya, ni igihugu kiri gututumbamo intambara kandi ikomeye cyane ishobora kuza, ndetse ikaba ari nayo iba iyakarere kose, kuko u Burundi kugeza uyu munsi wa none hari imikwabu idasanzwe ikomeye iri guhiga abanyarwanda, abagande, abakongomani uvuga ikinyarwanda ndetse n'abanyamurenge nabo n'abakongomani birumvikana. Muntize umwanya izo nkuru zose tuzigarukeho zivugwa mu gihugu cy'u Burundi, nyuma y'uko Perezida Evariste Ndayishimiye yatangaje amagambo akomeye cyane, ndetse akaza guca amarenga ko igihugu cy'u Rwanda cyari kuzamutera kitakibikoze. Hamaze kumenyekana abo yaganirije bakavuga ko u Rwanda rutazamutera, bivuga ko ari nabo baba bamubwiye ngo kura ingabo zawe muri Kongo. Munyemere tubigaruke tubive imuzi n'imuzingo. Turaza kandi kwerekeza kuri byinshi bitandukanye. M23 iri mu mirwano mu bice bitandukanye. Kuri ubu ndababwiza ukuri ko ahitwa za Rubero muri Kivu y'Amajyaruguru imirwano ntago yoroshye, ni imirwano ikomeye cyane, aho bahanganye na za Wazarendo, imitwe itandukanye hariya, ndetse n'abasirikare ba FARDC ku munsi w'ejo bakozanyijeho. Indi kandi kiyongereho ku ruhande rwa M23 yafashe abasirikare ba FARDC bagiye bafatirwa ku rugamba, irabatoza nkuko mwabonye video inkuru hano twayigarutseho ya General Sultan Makenga. Aba basirikare mwabonye ubu tuvugana bari ku rugamba, bahise baratojwe, babwirwa icyo M23 irwanira, barabyumva, bemera kwifasha guhangana, bemera kwifasha kurwana. Kuri ubu rero nibo bari kurwana muri ibyo bice bya ruguru iyo ngiyo muri Kivu y'Amajyaruguru. Ngira ngo hari ibice bitandukanye bakomeje kugenda barwanamo, banafashe uduce dutandukanye, muze kunyemera ayo makuru yose tuyave imuzi n'imuzingo. Guverinoma y'u Rwanda nyuma yuko ihagaritse cyangwa se ikupye icyitwa imikoranire yayo n'igihugu cy'Ububirigi, nk'abantu mwe impaka zakomeje kuba ndende. Reka dutumike tuze turambura ibyo byose. Ese nawe ujya wibaza aho wakura muganga gakondo utanga ubuvuzi bw'umwimerere bushingiye ku bimera? Nta mpamvu yo gusiragira, igisubizo cyabonetse. Habonetse muganga gakondo utanga inama n'ubuvuzi ku ngo z'abaswe n'amakimbirane, kuba baswe n'ibiyobyabwenge namwe mwashyizwe igorora, kuko muganga gakondo abafasha gutandukana n'ibyo binyagwa. Ku bagore n'abakobwa bajya mu mihango iva n'ikame cyangwa se bayibuze burundu, namwe mwatekerejweho. Ku bafite ingano y'igitsina batishimira ndetse n'abo gutera akabariro byanze, aya mahirwe ntabacike. Avura indwara zitandukanye zirimo nk'amarozi y'ubwoko bwose, nyabingi, ibitegano, ibigaburano, ibihuhirano, gutsirika, gukongora inyatsi ndetse n'ibindi. Akarusho kandi kubivuza indwara nk'umwijima, amibe, rubagimpande, igifu, impyiko ndetse n'izindi, namwe mwatekerejwe. Kuba ari imahanga namwe ntabwo twabibagiwe, kuko dukorana na DHR tukabagezaho imiti yacu. Ku bindi bisobanuro ukeneye kuvugana na muganga gakondo, ushobora kumwandikira cyangwa se ukamuhamagara kuri nimero ikurikira: 0782329392. Erega amagara nicyo gishoro dufite gikomeye, sigasira amagara yawe hakiri kare hatutayatakaza di. Nyuma yo gutumikira badutumye nuko tugarutse, reka duhere muri bino bice bya Kamanyora, kuko donc kugeza amaginga ya ni bice bivugwaho amakuru menshi cyane atandukanye, ni bice bigaragara ko mu by'ukuri ibintu bikomeje kugenda birushaho kuba byinshi cyane. Amakuru namenye atariho ivumbi, navuga ngo namwe mu yakomeje kugenda garukaho nuko M23 aka gace yamaze kuba igafata kose, bivuze ngo Kamanyora yabaye libere bidasubirwaho. Gusa no ku munsi w'ejo twababwiraga ko ikarimo, ariko hari hakirimo abasirikare bari bahanganye nayo b'abarundi, hari n'abishwe. Ngira ngo muri groupe twabahaye amafoto y'abo basirikare bishwe, n'abasirikare bo mu gihugu cy'u Burundi. Hanyuma ikindi gitangaje wenda turaza gukomozaho nuko nyuma yuko bishwe ni naho hafashwe icyemezo
ku mugaragaro cyo kubacyura. Ubundi ngo cyari cyatangiye ku itariki 17 ubwo cyari cyatangiye cyo kubacyura, ariko ejo 18 nibwo bisa nkaho byagaragaye, yaba bari muri Uvira yaba bari hano za Kamonyi, bose baratashye bajyanwa mu gihugu cyabo i Burundi. M23 rero yigaruriye Kamanyora nyuma yo gufata umujyi wa Bukavu. Ngira ngo aka gace yase inagakomerezaho ikomeza kumanuka kugira ngo ifunge umupaka w'u Burundi n'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kuko barakikanga n'ubundi ibitero bishobora guturuka muri iki gihugu cy'u Burundi, niko navuga. M23 rero mu ntego zayo uko bigaragara, yaba ijambo twumvise General Sultan Makenga avuga, yaba ibyo bavuga byombi, baravuga ko bashaka gukuraho ubutegetsi bw'igitugu bwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi. Byumvikane ko rero M23 iracyakataje ibi bice byose, nibyo iri kugenda ibifata. Kamanyora yavuyemo irakomeza za Uvira, naho hari abahageze, ikomeze mu bice bitandukanye mpaka igeze i Kinshasa. Twabonye urugendo, iyo nkuru twayirebera hamwe y'urugendo rugomba kugeza M23 Kinshasa uko rungana. N'urugendo rurerure ariko nanone rushoboka, nubwo rugoye, rurashoboka ariko ruragoye. So M23 rero ibyo bice byose byamaze kuba bibatombe ndetse irabyigarurira. Saho gusa hongeye kubera imirwano, kuko iyi M23 yigarurira agace bita Ndoruma, agace kazwiho ubworozi, yego ubworozi. Nyuma y'imirwano ikomeye yatangiye ku isaha y'isa 10 za mu gitondo ku munsi w'ejo, ku isaha yo muri ibyo bice bya Ndoruma, ngira ngo ni isaha yo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ndetse iyo mirwano yahanganishije ingabo za M23 ndetse n'iz'umutwe n'iz'imitwe ifatanya na leta ya Kinshasa, harimo ubwo FDLR na Wazalendo, ubwo ni imitwe ikubiye muri Wazalendo. Ndoruma rero igarutse mu maboko ya M23 nyuma y'uko umutwe wa leta, nyuma y'uko ingabo za leta zari zarahabirukanye, ndetse abasirikare ba leta bivuga ko baje hano Ndoruma baturutse ahitwa Imutongo na Mambasa na Kanyambi. Imirwano rero ikomeye ikaba kuri ubu bigaragara ko iri gukomereza mu gace ka Kitsombilo, aho ingabo za Kinshasa zamenyereye gukoresha ubwihisho. Bavuga ko buri strategique nabwo bigaragara ko ubwo bwihisho bwakoreshejwe, bivuga ko nta ruhande rushobora kubinjirira. Ubwo M23 niho iri gukataza yerekeza kugeza amaginga ya AFC. M23 yaciye inyuma yaho ingabo za leta zari zicumbitse hano bita Imutongo kugira ngo ifatire Mambasa, hanyuma bajya ikanyambi bafata Ndoruma, bituma FARDC na FDLR bahunga bakizwa n'amaguru. Ubwo ni FARDC, FDLR na Wazalendo baronga bakizwa n'amaguru. Ku munsi w'ejo ibyo byose nibwo byabaye, nibwo byabaye. Barahunze rero bakomeza kwerekeza mu bice bitandukanye, gusa naho barekeza M23 iri kuhabasanga, ni mu rwego rwo kugira ngo ibace intege. Abayobozi b'inzego z'ibanze bamaze kuva mu duce dutandukanye tw'ibyo bice bari kurwaniramo, baberekeza muri teritwari ya Rubero cyangwa se muri Rubero Centre, ahari ubwo ni mu ntera y'ibirometero nka 30 uvuye muri bino bice bya Ndoruma. Ndetse amakuru akaba avuga yuko abandi bari kugenda berekeza i Butembo, naho ni mu birometero 70 uvuye aho imirwano igeze kugeza uyu munsi wa none. Ni mu birometero 70. Mu gihe rero imirwano bisa nkaho n'ubundi M23 ikomeje kugenda itsinda kugeza uyu munsi wa none, biravuga ko uruhande rwa FARDC ibirebana n'itumanaho basanzwe bakoresha mu kazi kabo ka buri munsi, mu by'ukuri ritakiriho, ryarangiritse, yaba ku matelefone birimo biragorana, ndetse kugira ngo communication hagati mu gisirikare cya FARDC n'aba bari gufatanya kurwana ibe yakunda, mu by'ukuri ngo biragaragaza ko bikomeje kugenda bigorana. Amakuru rero akomeje kugenda avugwa cyane muri bira bice nuko izi ngabo za Tshisekedi zimaze gutsindwa kandi bigaragarira buri wese. Icyambere M23 kugeza uyu munsi wa none navuga ko bafite source, power source, cyangwa se aho bari gukura imbaraga nyirizina mu ngabo za Tshisekedi, yaba izigendanye n'abasirikare, yaba izigendanye n'ibikoresho by'intambara. Ibyo byose niho bakomeje kugenda babikura n'ubundi muri rusange. Ngira ngo inkuru yarayanditswe ku gitangazamakuru Igihe, babisobanuye neza cyane, aho bavuze ko Alliance Fleuve Congo M23 bafashe icyemezo cyo gushyira mu ngabo zabo abasirikare ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo baherutse kumanika amaboko bakishyikiriza uyu mutwe. Abasirikare ba M23 rero yashyize mu ngabo zayo nabaherutse kuyishyikiriza ubwo mu mpera za Mutarama 2025 uyu mutwe twaje intwaro wabohoraga abatuye mu mujyi wa Goma.
umuvugizi wa M23 mu bya politiki bamwita Lawrence Kanyuka yabwiye igitangazamakuru The New Times ko abo basirikare ba RDC bari inzirakarengane z'ubutegetsi bwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi. Lawrence Kanyuka wari mu mujyi wa Bukavu, uyu mutwe rero avugira umaze iminsi wigaruriye ibice bitandukanye biri muri uyu mujyi wa Bukavu, ndetse ni abanyekongo bahoze bakoreshwa na Tshisekedi n'abambari be, n'abaturage kandi b'abanyekongo, ni inzirakarengane za Tshisekedi na guverinoma ye. Ni amagambo yakoreshaga bijyanye n'uko kugaragaza abo bashyize mu ngabo zabo, rero bagaragaza ko ari abanyekongo nkabo. Kanyuka kandi avuga yuko nta kibazo na kimwe kiri mu kubashyira mu ngabo zabo. Ibyo ni byakomeje kugenda avuga. Ku itariki ya 13 Gashyantare 2025 umuyobozi w'abarwanyi b'umutwe twaje intwaro wa M23 ni General Sultan Makenga yasuye aba basirikare ba RDC bafashwe n'abarwanyi babo bemeranya kwifatanya mu gukuraho ubutegetsi bwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi. Icyo gihe kandi abo basirikare bari gutorezwa mu kigo cya gisirikare cya Rumangabo giherereye muri teritwari ya Rutsuru mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Icyo gihe kandi General Sultan Makenga yagaragarije abo basirikare ko ubutegetsi bwa Tshisekedi bukomeje kwiba abaturage, kuyica, gushimuta, kwibasira amoko. Agaragaza ko ARC M23 yiyemeje kubohora abaturage, ndetse bo bamwemerera ko biteguye gutabara RDC n'abanyekongo bakomeje kugirirwa nabi n'ubutegetsi. Lawrence Kanyuka yagaragaje ko SADC na EAC bikwiriye kujya kureba ibiri kubera muri RDC nyirizina, bakareba impamvu muzi yatumye begura intwaro, bakarwanira kubona uburenganzira bwabo yego mu burasirazuba bwa Kongo. Birumvikana. Yakomeje agira ati ntabwo turwana tugamije gutera guverinoma ya Kongo, turi kurwana kubwo kwirwanaho, turwana kuri famiye zacu. Abaturage bari kwicwa buri munsi, rero bakwiriye kudufasha pe. Lawrence Kanyuka yasabye ko ingabo za SADC n'iz'abarundi zasubira iwabo. Abarundi batangiye kubishyira mu bikorwa, batangiye kwishyira mu bikorwa, wenda turaje tubigarukeho. Basubira iwabo rero, hanyuma nabo bagakomeza urugamba rwabo bahanganye muri ingabo za Tshisekedi wimitse ingengabitekerezo ishingiye ku moko ndetse no kumaraho ubwoko bumwe. Nubwo ingabo za Kongo ziyemeje kwifatanya n'imitwe y'abagizi ba nabi nka FDLR yasize ikoze jenoside mu Rwanda, Wazalendo, ingabo z'abanyamahanga harimo nk'ingabo z'abarundi, SADC ndetse n'abacancuro, M23 yakunze kugenda ibakubita ikabahashya ndetse kanabambura ibice bitandukanye. Si ibyo gusa, ikabambura intwaro, indege z'intambara, ni ibintu byinshi yabambuye. Igerekaho no kubambura abasirikare. Bamwe mu bacancuro rero bashyigikiye uyu mutwe, mu by'ukuri u Rwanda rubaha inzira basubira iwabo. Malawi yatangaje ko igiye gukura ingabo zayo muri RDC. Hari amakuru kandi avuga ko u Burundi bwatangiye yego bondaje nyigaruke banditse ko hari amakuru avuga ko Burundi bwatangiye gusubira iwabo. Reka mbari nayo nkuru nerekezaho, kuko ngira ngo iby'imirwano byo nuko bimeze, nuko bikomeje kugera byitwara ku butaka bw'iki gihugu cya Republike Iharanira Demokarasi ya Kongo. Biragaragara ko bikomeye cyane kandi biteye ubwoba. So mu gihugu rero cy'u Burundi ngira ngo inkuru ziracyakomeza kwisukiranya ari nyinshi cyane. Burundi ku munsi w'ejo twagarutse ku nkuru nyinshi zirebana n'iki gihugu. Reka mbabwire ko abarundi kamyo ziri hagati ya 20 ndetse na 30 kuva ku munsi wo ku itariki ya 17, uyu munsi turi kuwa gatatu 17 ari kuwa mbere, kugeza ejo 18, bivuga ko arizo zakoreshejwe zigenda zijyana abasirikare mu gihugu cy'u Burundi. Uburundi bwari bwarohereje abasirikare benshi hano muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uburundi biragaragara ko mu by'ukuri ibirebana n'imirwano bari barabishyizemo umutima wabo wose, ariko gutsindwa kwabo kongeye gushimangira ko abarundi mw'abantu mwe, mw'abavandimwe mwe, tuvuga ururimi rumwe, yewe imico n'imwe. Abarundi n'abanyarwanda n'abavandimwe, ariko muracyafite urugendo, yaba mu birebana n'igisirikare cyanyu. Mugende mukore, mwubake ubushobozi. Abarundi barakubiswe, twabonye hano i Bukavu bamanika intwaro, twabonye mu bice bitandukanye bagandaguwe, bagaritswe, twabonye M23 yabafashe mpiri. Abarundi perezida w'igihugu cy'u Burundi arabihakana. Twabonye abishwa, amafoto narayaberetse muri groupe hariya za Kamanyora ku munsi w'ejo. M23 ihigarurira, umuriro waratse, ivumbi riratumuka. Ibyo byose twagiye tubigarukaho, twarabibonye.
ikintu nababwira kiri mu bikomeje kuvugwa kuri abasirikare b'abarundi, biravuga ko benshi batangiye guhunga, ariko hari abandi bakiri muri Kongo. Gusa guverinoma none yafashe icyemezo, aravuga iti reka tubacyure n'ubundi niho hahandi kama mbaya natwe isaha n'isaha mu gihugu cy'u Burundi dushobora guterwa. I Burundi kandi uwo mwuka urahari wo guterwa, kuko nabo ibyo bari gukora si byiza. Ibyo rero ukibaza ngo byaturutseho, nayo suruse naje kuyimenya. Biravugwa ko ubwo Perezida Evariste Ndayishimiye yajyaga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu masengesho yo gusabira igihugu, yabonanye na Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump, baganira ku ngingo zitandukanye, harimo no kumubaza ngo se abasirikare ufite muri Kongo bakora iki, bari kurwanira iki. Icyo gihe ibisubizo bitabibura. Ubureba Perezida kubajije uti abasirikare ufite bari kurwanira iki, uyoboye nk'igihugu cy'u Burundi, ntekeza ko nta gisubizo kizima ushobora kubona. Bikavugwa ko rero uyu mugabo ngo ni Donald Trump yaba yarijeje Perezida Evariste Ndayishimiye ko ntawe uzamutera. Aravuga ati u Rwanda uvuga ntago ruzagutera kuko ibyarwo turabizi, ahubwo vana abasirikare bawe muri Kongo kuko ntacyo bari kurwanira, ntacyo bari gupfira. Nuko nguko byagenze. Bikavuga ko rero Perezida Evariste Ndayishimiye yafashe icyemezo bivuye aho ngaho, ndetse amasezerano ye na Tshisekedi yemera kuyakatinga. Hanyuma abo basirikare be bari Burundi nibwo mpamvu twabonye yatangiye kubacyura. Yabacyuye rwose, timutahe nta kundi, nimutahe nta kundi twabigenza, ariko ubwo nuko bimeze. So Evariste Ndayishimiye rero ubwo yafashe icyemezo, navuga ko ni icyemezo cy'abagabo, kuko wenda yaza kugifata kera byari gutabara abasirikare b'abarundi bapfiriye muri Kongo igihe kinini cyane. Twagiye tubona amashusho ndetse n'amafoto y'abasirikare bambaye uniform z'igisirikare cy'u Burundi, donc hariho n'idarapo national flag hano ku myenda y'abasirikare b'abarundi. So kugeza amaginga rero biragaragara ko yaba ingabo z'u Burundi, yaba perezida w'iki gihugu cyabo, mu by'ukuri navuga ko ni igihugu ibintu bikomeje kugaragara ko bikomeye cyane, ni igihugu ibintu bikomeje kugaragara ko biteye ubwoba, ni igihugu kugeza amaginga ya gikwiriye ibirenze ibyo tubona kugira ngo bakomeze mu by'ukuri kwizera umutekano wabo. Nibyo hari abasirikare bacyuye, hari n'abataracyurwa, wenda baraza gucyurwa, inevano nabo baraza gucyurwa. Ariko se kubera iki bacyuwe barabanje kwicwa, ukibacyuwe habanje kubaho uko gusunika cyangwa se uko gukomakoma kw'ibihugu bikomeye byo mu burengerazuba bw'isi? Ibyo byose rero nuko biba byifashe, nuko biba bimeze, ariko nta kundi twitwara uko tubibonye. Niyo makuru na abahereza n'ubundi muri rusange. So Uburundi rero bintu biracyakomeza kumvikana nk'ibigoye kandi binakomeye cyane, mu gihe amakuru akomeje kugaragaza ko banki guverinoma y'u Burundi hari ibyo ikomeza kugaragaza nk'inzitizi, ati u Rwanda ruzadutera, ariko nabo ibyo bari gukora barabizi neza ko ni ibintu bitari byiza. Ibyo bari gukora barabizi neza ko hari igikwiye gukoreshwa, hari igikwiye gushyirwamo imbaraga, kandi kigomba gufasha aba Barundi mu bikorwa byose bari gukora, mu bikorwa byose kugira ngo babigereho neza, kandi mu by'ukuri bibe ari n'ibikorwa bishobora guhereza umutekano aba baturage b'Abarundi. Twabonye umubare munini w'abaturage b'Abarundi bahunze bava muri Kongo, bavuga bati akazi twahakoraga biragaragara ko katagikomeje, kubera ko abo twakoreraga barahunze, baragiye bahunze ino mirwano yabereye muri iki gice. So ni Burundi kugeza uyu munsi wa none hakinavugwa inkuru zo kuba bakomeje gukusanya abanyarwanda, abagande, abakongomani, bose bakabatwara. Byumvikane ko mu gihugu cy'u Burundi dushobora kuhabona amakuru akomeye adasanzwe, navuga ngo arebana n'uru rugamba. Nubwo intambara yakwaguka ishobora kwagukirayo. Twahoze tubona igihugu cya Uganda cyohereza abasirikare muri Kongo kivuga ngo kigiye kubohora abitwa Bahema hariya muri Bunia, ni muri teritwari ya Ituri, ni mu ntara ya Ituri. Urahita ubihuza nanone no kuba Abarundi barafatiye abaturage batandukanye, bagafatiramo n'abaturage b'igihugu cya Uganda, u Rwanda ndetse na RDC. Utekereza ko igihugu cya Uganda cyafashe initiative kikavuga ngo reka tujye kubohora abo baturage b'Abahema bari kwicwa umunsi kundi, bicwa nk'amatungo badafite kirengera, bagafata icyo cyemezo bakajya muri Kongo? Uratekereza bigeze ku muturage wa Uganda? Uratekereza bigeze ku muturage w'u Rwanda? Uratekereza bigeze kuri uyu muturage wa Kongo M23 iri kurwanira uburenganzira bwe?
byagenda bite. Kandi twabonye amakuru ko aho bari kwicishwa inzara, ntibafashwe neza, hari abana bavanwe mu mashuri. So Uburundi rero ni igihugu gifite ibintu byinshi byo gukora, ariko ntekereza ko perezida w'iki gihugu afite n'akazi kenshi ko gusobanurira abarundi nyirizina intandaro y'ibi byose, intandaro y'ibibazo byose. So ngayo nguko rero mu baturanyi b'abarundi nuko bimeze. Ntekereza ko donc bikomeje gutera ubwoba benshi. Ntekereza ko benshi bakurikirana amakuru yaho, ibyo bakomeje kubibona ko n'ibintu bikomeye cyane bidasanzwe, kandi mu by'ukuri bakakwiye kuba bafatanya mu gukemura ibi bibazo byose uko byakabaye biri muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bakareka kubyivangamo, ahubwo bagakemura ibyabo by'i Burundi. So nuko bimeze rero, nuko bimeze muri iki gihugu cy'abaturanyi b'abarundi. Ubwo mu by'ukuri dutegereze turebe uko biraza kugenda byitwara, ariko ntabwo abarundi nta kintu na kimwe kiboroheye. Nta kintu na kimwe kiboroheye. So ubwo rero nuko bimeze, nuko bikomeje kuvugwa ku bigendanye na M23. Uyu mujyi wenda wa Bukavu ubuzima bwagarutse, hari abatarafungura amaduka, ariko hari n'abayafungura ubona ko nta kibazo na kimwe gihari. Ni umujyi wanduye cyane. Ntekereza ko umuganda uzaba ku munsi w'ejo ugomba gusiga noneho hakozwemo isuku, ukaba wacya rwose, ibintu bikongera bikamera neza nk'uko bigaragara. M23 muri iki gihe ifashe imijyi ibiri, ikoze ibintu bikomeye kandi mu gihe gitoya cyane. Nk'ubu ingendo zo mu mazi cyangwa se ubuhahiranire n'ubugenderanire hagati ya Bukavu na Goma bwaratangiye. Muri groupe naberetse ubwato neje nkuru narayikoze irebana n'izo ngendo uko zimeze, ngira ngo mwarabibonye. Biragaragara ko rero kugeza amaginga ya ibintu uko bimeze muri bino bice bya Bukavu ndetse na Goma, umutekano wose wakomeje kugenda ugaruka, ndetse ibintu n'amahoro bikomeje kugenda n'ubundi mu by'ukuri ugaruka. Abarundi rero batakaje ubuzima. Hari video yindi nari nibagiye gukomozaho, naberetse muri groupe. Teye ubwoba kuko wagira ngo bakubiswe n'inkuba. Muzije gusubiramo muyirebe, hano ntago naza kuyihazana, nitereho akajisho mpita nyibuka. Nari nkivuga rero ibigendanye n'ubuhahiranire n'ubugenderanire hagati ya Goma ndetse n'uyu mujyi wa Bukavu. Byakomeje, biragaragara ko kugeza amagenga deja ibintu binameze neza, nta kibazo na kimwe, nk'uko amakuru yose akomeje kugenda bishyira ahagaragara. Ubwo nuko bimeze, nuko bikomeje kuvugwa. Muze kunyemerera tugende tugaruka ku nkuru zose zirebana n'ibivugwa hano muri uyu mujyi wa Goma. Ubwo nuko bimeze, ndetse na Bukavu turaza kujya tubitwarira hamwe mu nkuru zacu ziri imbere. Reka tukomoze kuri inkuru irebana na guverinoma y'u Rwanda. Ku munsi w'ejo yafataga icyemezo cyo guhagarika imikoranire hagati yayo ndetse n'igihugu cy'Ububiligi. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane w'u Rwanda, Ambasaderi Olivier Nduhungirehe, yasobanuye ko nubwo u Rwanda rwahagaritse imikoranire yabwo n'Ububiligi, bitazahungabanya na busa iterambere ry'u Rwanda. Ashimangira ko ahubwo rizakomeza ku muvuduko udasanzwe, nta nkunga ituruka muri kiriya gihugu cy'Ububiligi cyangwa se yego muri kiriya gihugu cyo mu Burayi. Nibyo yatangaje. Yabigarutse rero mu kiganiro yarayagiranye n'igitangazamakuru Igihe, nyuma y'uko u Rwanda rusohoye n'ubundi iyo statement igaragaza ko bakatinze uwo mubano uwo ari wo wose n'Ububiligi. Nyuma y'uko rero guverinoma y'u Rwanda ishyize ahagaragara ko yahagaritse ino mikoranire, ngira ngo ibibazo byakomeje kuba byinshi. Benshi bibaza bati ese u Rwanda what? Ndababwiza ukuri ko uyu mugabo yavuze Ububiligi budahari, zo nkunga zabo zidahari, ubwo bufatanye budahari, kuko gufatanya barunguka natwe tukunguka. Ati rero nta kintu na kimwe bizigera bihungabanya kubirebana n'umudendezo ndetse n'iterambere mu by'ukuri ry'abanyarwanda n'u Rwanda muri rusange. Ati ntabwo waba uvuga ko ufitanye amasezerano y'ubutwererane n'igihugu runaka ngo nurangiza uce ruhinga, uce inyuma, ujye kubasabira ibihano, ujye kubasabira ko bahagarikirwa inkunga runaka bitewe n'ibibazo bya cyangwa se kubera ibibazo bya politiki. Ibibazo by'iterambere ntabwo byakakwiriye kwivangwa
n'ibibazo, kuvangwa n'ibibazo bya politiki cyangwa se kugirwa igikangisho. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame ni umugabo muri iyi minsi wavugishije isi yose kubera amagambo yatangaje, ngira ngo mwagiye mubibona, avuga ati nta muntu n'umwe uzapfukamisha abanyarwanda. Ati hari nayo yavuze ati nakemera ibihano aho kugira ngo umutekano w'abanyagihugu uhungabanwe. So ngira ngo rutwo ni utuntu twose twagiye tugarukaho cyane, kandi ubona ko ni perezida mu by'ukuri ukunda abanyagihugu, ni perezida reka ndekeraho ni gutandukira akazi ndi gukora. So ibirebana rero no guhagarikwa kw'imikoranire ya guverinoma y'u Rwanda n'iy'Ububiligi, biragaragara ko abayobozi b'u Rwanda bavuga ati nta kintu na kimwe kizigera gihungabanya ubukungu bw'u Rwanda. Ubwo nibyo byavuzwe n'abayobozi b'igihugu. So nuko bimeze rero, ayo ni amakuru akomeje kugenda avugwa ndetse kandi anagarukwaho, uko M23 isatira ibice bitandukanye, ivuga ko yerekeza i Kinshasa, niko n'izindi ntara zitandukanye. Nabonye Katanga bakomeje nabo kugenda batera akageri, baravuga bati nyamara barikanizasiyo ku ruhande rwa M23 AFC M23 bayishaka. Mu mboni z'abasesenguzi biragaragara ko ishoboka, ariko bose yo baravuga ko atari yo bashyize imbere, ahubwo icyo bashyize imbere ni ugukuraho ubutegetsi bubi. Reka dutegereze turebe uko bimeze. Ubwo turakomeza tubapudetinga, tubahereza amakuru yose uko yakabaye, uko akomeza kugenda avugwa. Hagati aho gahunda zacu zo zirakomeje, ntimucikwe cyangwa se ngo mu by'ukuri mujye kure, ahubwo mu kanya gato cyane tubafitiye izindi operasiyo turaza kugenda tubazanira. Nk'irusizi, ngira ngo abantu bari barahunze baturuka mu bice bya Bukavu, nyuma y'uko M23 ifashe iki gice, barahungutse, ibyo mwarabibonye. Ariko inkuru mu kanya ndi bubazanire ni inkuru irebana n'uwitwa Masunzu. Uyu mugabo ibirebana n'ubuzima bwe hano ku isi ashobora kuba yarashyikirijwe Uwiteka. Mwakoze cyane, mugire umunsi mwiza.